aliyekupa zawadi nzuri ya uhai anatamani maisha yako yawe ni maisha yenye maana, yawe ni maisha yenye kusudi, yawe ni maisha yenye faida. Asingependa kuona zawadi nzuri ya uhai ambayo amekupa ikawa ni zawadi ya hasara. Inasikitisha kwamba pale ambapo umempa mtu zawadi nzuri, kwa mfano, ni kutolee mfano, wewe umemnunulia mtu nguo nzuri ukampa kama zawadi, alafu bahati mbaya unakutana yule mtu ambaye ulimnunulia shati nzuri ama gauni nzuri, ulitegemea angeiheshimu zawadi ile, ulitegemea labda angeipenda zawadi ile, ulitegemea labda kama ni nguo angeivaa imkae vizuri, lakini bahati mbaya unakuta nguo nzuri ambayo umemnunulia anaitumia kama tambara la deki, ikiwa mpya vile kama ulivyomnunulia. Mungu anajisikia vibaya pale ambapo zawadi nzuri ya uhai ambayo ametupa tunaitumia pasipo kuwa na maana, pasipo kuwa na faida.